أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أري مسيبي أنجل بتدو بتدير بالإسلام باوين يتودي الله سبحانه وتعالى دوانو برنا دو تاجي فنغون kanko be ngure makko e sahababe makko be fop hare hande kadi en futtido inshallah ko page meden facebook do lawol kisal dudal ahlu sunna wal jamaa hare alluwa suma yengal inshallah hande hare hiden nyande jetati hande en hebi yontere ila fudda horede yo Allah taw hara o jabaniya inshallah mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala on ko hora ko yo jabu ko lutti kon kadi Allah on newnange andeji din yo Allah on ittu mapundeji din kadi fop yo Allah on hoynu fati ben fop yo Allah on yafo marbe ben fop yo Allah on beydam be jokaki ben fop yo Allah okorbe sonjaaje sohlaaji woni ka meden ko yo Allah ittan en mawbe men fati ben fop yo Allah yafo be okkobe jannatul firdausi laala haray hande ko yewteten do ko yewtere ibnul qayyim al jawzi odo en andi odo ko shaykhul islam odo himo yewti en piiji nayi ɗin piiji ɗon nayi woni ko nawninta ɓandu hara hay so tawi ala kay muusede ɗo kono haray ɗum ɗon lo'inayi ɓandu ndun si ɗum ɗon ɗin piiji ɗon nayi ɗi ɗuuɗi e ɓandu haray moƴƴana ɓandu ndun haray koyen wattan hakkil moƴƴa e ɗi piiji ɗo nayi inchallah haray sey oɗo o wi piiji nayi lorrayɗi ɓandu ndun go'on ko honɗum ko alkalamul kathir haala wi ɗuɗungi bordo barda wi ɗuɗungi ko alda e nafa wo haray moƴƴana ɓandu ndun jonnaydu nawnare wowlugol ko alda wo e fayida wowlugol ko alda wo e nafoore wowlugol ko alda wo e important hara ko wowlugol ɗum fina faala wowlugol no woodi woɓɓe gon toon si tumbama ko fop ko jentanteɓe ta jaɓumantirede ɗum sinara ko jantagol inde Allah ɗengal ma ngal si ngal loppoto yo ngal loppo hara ko zibi zikrillahi ko jantagol inde Allah mais amma haalullahi ɗuɗungi ɗum moƴƴana wo ɓandu ma ndun ko nolle kadi woniri koyen wattan hakkile ɗuɗum moƴƴa nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe inni iyakum qila wa qala wa kasratu su'al wodey mi rentini on e wiwgol mi nani wi'ama mi wo wi'ama e hebbingol landagol ko tawata hara alda hay e hunde e fa'ida wo koyen wattan hakkil e sifa ɗin piiji ɗon haray moƴƴana haray ɓandu ndun toɓɓiri ɗiɗaɓere nden ko tawata kadi moƴƴana ɓandu ndun jonnay ɓandu ndun nawnare wo ko annawmul kathir ɗoygol ɗuɗugol ɗuɗɗingol ɗanagol yomo ko ba waɗu golle muɗum ɗanagol hara si ɗanaki fesay fi muɗum hara tigi tigi on programme ji ɗin fop koyo programme ko honno ɗanorta ɗum ɗo haray kadi jonna e ɓandu ndun nawnare wa kanu qalilan min al-layli ma yahjaun Allah ko ɗum yewti wo fanɗi ha fanti e jammaji ko ɓe ɗanotono ko paykon e bobo ko ɓe hani ɗanagol ɓay ko fayɓe taw hay ɗum ɗo ko ɓe calculani ɓe maximum ko 8 heures de temps lereji jeetati si paykum fuɗani ke ɗum ɗon hakkille ɗen fendoto o wawa heɓugol fino o jangira amma moko ba haray ko yo fowto seeɗa fowtingol hakkille ɗen fowtina ɓandu ndun kono ɗanagol tigi tigi on ha yiltodira ka danki ɗon hara kara han immorta joni hara hay danki kinki wulɗe tema sa ɗumannaki ɗum ɗo wonare sifa haray tigi tigi on moƴƴuɓe ɓen Allah in tatajafa junubuhum anil madaji wo hino woɗɗito dey ɓalli maɓɓe ɗin ɓabbe maɓɓe ɗen e lelande yadu'una rabbahum khawfan wa tamaa hiɓe immo jemma ɓe nodda joomi maɓɓe ka hulugol lette makko e ka tañƴinagol yurmede makko ɗum ɗo woni sifa aaden julɗo ɗum ɗo woni sifa mokoba ɓe yini wo sharaful mu'min ko qiyamuhul bil layli teddungal julɗo teddungal gomɗinɗo ko immagol makko jemmagol naafa ko ɗum Allah mantiri nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o wi inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthayi llayli wa nisfahu wa thuluthahu
وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. ودي صحابة وديرينوبه ويتريره دين حرف القرآن ونتمولو وبينك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وبينك أبا ذر ndo wonno golle beedo hebbingol naafugol jemma hara wona hebbingol dana gongol jemma ko piiji didi woni ko sertudi. Tati on e ko tawata moƴƴana ɓannunu wo ko al aklul kathir, ñaamugol feƴƴintina, ñaamugol ɗuɗɗinga, ñaama ha paadaranno, ñaama ha hara wawata fofugol, ñaama ha hara wawata ƴomminade, ñaama ha hara weelaɗo no ɓuri ɗum hakkil. ɗum ɗo kadi haray moƴƴana ɓannunu ko wonnu Allah yini ka deftere makko ko kulu ñaame washrabu yaron wala tusrifu kon non wata on feƴƴintin wata on fantin. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki wo nahnu qawmun minen ndey ko min yimɓe la naakulu hatta na juwa min ñamata sina tuma nde min weela wa ida akalna la nashba si min ñaami kadi min ñamata ha min hara tef. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki wo bani adama hebbinaari goɗɗum ko ɓuri bonde e di hebbingo reedu mum tef ñamete. Si tawi le feere wo ala ko be ñama ha hara tew hara yonti waɗu feccere goo ñamete, feccere goo njaram, haray feccere goo on tigi accara ɗum fi fofango. Kono si tawi ñamete on wo ndiyan ɗan ka wonaynowo fofango ka wonayno fop lowama ñamete ha heewi haray ɗum ɗo moƴƴanaari haray ɓandu ndun. Cellal bani adama ngal fop ko woni ko e nder o aya ɗo kulu washrabu wala tusrifu, ñaame yarun kono wata on feƴƴinti. Sa contrôli ko ñamata kon ko leere hombo ñamata e ko honɗum ñamata e ko ha honto ñamata ko inchallahu bi isnillahi Allah subhanahu wa ta'ala renante cellal mangal. Kono woɓɓe ko ñamirta ton ko fi wata weele sabuna mo etike inni hata ñiiri luttani nayondi luttu mamo inni kadi haray e lellori oɗo haray himo maapi haray tigi tigi on ko hakkille woni ko harata. Ɗum ɗo woni bihun tammum ko tawata kon jonnayi ɓandu ndun nawnare. Bihun naya ɓum kun ko jonnata kadi ɓandu ndun nawnare wo ko alcima'u alkathiru, ko rendigu heewugu, rendugu ɗuɗugu, rendugol ha feƴƴintina ɗum ɗon kadi moƴƴana kadi haray ɓandu ndun kadi. ɗum fu haray ko hakkindinteɗin e muɗum si wona ɗum ɗum ɗon kadi moƴƴanaka haray cellal ngal moƴƴana ɓandu ndun. Kono noon ɗo ko alhaali on ko jokki ko hakkunde residirɓe ɓen kono ɓe wawata famodirde wo haray hakkundeji maɓɓe. Haray ko ɗe toɓɓe ɗo woni ko falanoɗen andintinde ɗo hande ka alluwal meɗen suumaye ɗo ka duɗal ahlu sunna wal jamaa nder Bruxelles ka page meɗen Facebook lawol kisal. Mi fellito piiji nayi ko tawata jonna e ɓandu ɗum nawnare. Ara nun kun ko ɗuɗɗingol haalawi wordo warda. Ɗiɗi on ko hebbingol ɗoygol. Tati on ko hebbingol ñandu. Nayi on ko hebbingol rendigu. I piiji ɗo e nayi ko hakkindinteɗin e muɗum. Mi turiki Allah subhanahu wa ta'ala nawnuɓe yo Allah sellilɓe, ɓe nawnaɓe yo Allah ɓeydu ɓeydande ɓe cellal, fatiɓɓen fof yo Allah on yewtan e yarloɓe. En turiki Allah subhanahu wa ta'ala kala jogiiɗo hande yo Allah on ittanmo, yo Allah dande en ala e wawata e jogede. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.